isi ay naswertihan, bisan gutom kutoy sa among tiyan. Dili pwede kung walay kasulbaran, karon ang kumpanya nangitag solusyon. Salamat isi sa suportang kanunay, suporta diri, suporta dito. Karon ang empleyado dili mapas mo, naay bugas, sardinas, biskwit ug udong, naapay spaghetti, ham ug salaro nun. Unsay gihuwat PCI na mo, kay ilang serbisyo nindot kaayo. Ayaw na og kahadlok kung wa kay kwarta, ayaw nagkabalaka kung ma-admit ka. Kay ang ECI ana-anay programa, sama sa healthcare nga kadulan ta. Naapay plano sa ilang empleyado para musaka ang ranggo ug ang sweldo. Mga kakugi mo dunay dakong asenso, sama sa utility mahimong QC. Kunya sa panahon karon sa pandemya, kinahanglan tanang empleyado bakunado na. Mutuman jud ta sa ilang mga istorya para sa kalambuan sa atong kumpanya. Kanira gyud among ika-istorya, istorya nga wala di kay pagduha-duha. Dako o tabang sa atong pamilya kaning ECI. ECI ayaw na og kahadlok kung wa kay kwarta, ayaw nagkabalaka kung ma-admit ka. Kayang ECI ana-anay programa, sama sa healthcare nga kadulan ta. Pasalamaton kami kaninyo, kay among pamilya dili gyud mapas mo. Ipadayon lang ang inyong kamaayo, taghang tao malipay tungod kaninyo. Ayaw na og kahadlok kung wa kay kwarta, ayaw nagkabalaka kung ma-admit ka. Kay ang ECI ana-anay programa, sama sa healthcare nga kadulan ta. Ayaw na og kahadlok kung wa kay kwarta, ayaw nagkabalaka kung ma-admit ka. Kayang ECI ana-anay programa, sama sa healthcare nga kadulan ta.